Ütön gehenden kündük öğretçiler bit. Ubastığıllah hılcıklar bit, töröpütler bit, öğrenetçiler bit. Bu kabarıydın sandal sağız kelbidine, sağlığı saydım sanava, anıgılı görüyle, yörüyle, evörü, telle, gırı ükkü akısta. Kategori, o iskustuvadın oskoğudun öğrenetçilerin, ona kollektivin adıttan iti istik ağalte boluktu. Alexander Arkadьевна. Ütök ehenden boluktun, kündü töröpütler bit, ılcıtlar bit, onna öğrenetçiler bit. Bugün biheğe samay dolgutulaq epetneste, sıllağı ülebit tümügün, ehigi çülgütüger, oçottur, jörök ehebit ümmütnen. Kılgastık, beyabız kolak tuğuna kırdık bilhinleriyem. Bihigi katınarı oğa iskustatın askolata. Tıhınca 990 sıltan gün büyüngenlerli sitihilektik üleli durar. Bihigi illek eylek kollektif bıdıgar 12 ülehittek bit. İki tıhınca 15 sıltan kultura teriltede bolan üleli kamsı olarağıt. Bias kola bıdıgar üst klas jarıttanar. Koreografiya kılaha, onna bıyılgattan sağa keskiller, ürdük üyerekte koreograf Angelika Юрьевна Наговицына ülelenerer. Художественный класска эме үrdük üyerekte pedagog Степанида Николаевна Шамаева. Bayan kılahıgar, barı bilergit kurduk. Bir samay soğutok sol bullu var, örsıl опыттах баянист, преподаватель Саха Республикатын культуратын туйгуна Степанин Накенчевич Слевцов. Хореография кылағыгар оғылыру аяқ частақ музыка теориятыгар үйретер үрдік білейләқ преподаватель Саха Республикатын культуратын туйгуна Зоя Захаровна Эверстова. Концертмейстерынан үлели үрдік өріқтәқ Валентина Михайловна Сипсева. Қас бедді преподаватель өріқ онна иди качествода үрдүрігер жылуғар. Бұйыл бігеға сүз 2 оғжақтанар. Бұ өріқ жылығар оғылар бұд әлбәқ біліні көріні сетестілер. Арас тағымнақ олимпиадаларға, конкурстарға сетихиләқтік қытыннылар. Оғылар бұд сетихилереттен бігіге кен тұттабыд. Түгеннен туғанан күнді ұластабыллақ төріп біттер бітігер. Оғылар бұдын өйден, кере әйгеға ұғыян бігеға күз көмі болар қытығар. Улахан мақтал бұтын тердебет. Бігіге Үлебит оғыларына нәрем ұғырдамаққа, бұлырыңаттан ұла үхіс көліне осқолатын, үңкіге онна ұрғыйға құржоқ бұғынан үлелетен әребет. Ол құржоқтан бігіген әхелекке сыжайы ген үңкі бөліғі үйінен тағысты. Оны тағынан қатын ары осқолатын музыкальный инструментларын договорынан ыламмыд биһиги осколага эдер иччаты уанна оскола оголорун жарыкты сылжаллар Петр Машников онна Степан Находкин. Ытыскыт тыахын харыстаман биһигини тыпта бирге болун ген үйдүләх концерт бытын сағалыр бытын көңүллән. Çepdigin kereyete bugün ehiyaka barda sonun çağılkay umnulğubat tügeninen boluğa. Отечественные бальные танцы.
Игнатий Верстовтолар утугар музыка Торопова «Прогулка». Көрсүн хореография 4 класс öğrençide Виолетта Оконечникова, музыка Иордан, охота за бабочкой. Художественный класс преподавателя Степанида Николаевна. Художественный класстан арахына выставкаларга сетихилери ылбы тоғлар бар мақтал сұрықтарбын тердербін көңілден. Басты класс өрінәшті Парников Арсен.
мақтау сұрықтарбын тұрттырабын көңілден. Уважаемая Виктория Павловна, Варвара Сергеевна, Анастасия Ивановна, самый Тухалава Ревит, Арина Беде, Светлана Ивановна, Алена Георгиевна Бако, Онна bir мақтауы сұрықтың тұрып барытын барапты, Умшталбыды Людмила Васильевна. За совместную и плодотворную работу. Людмила Васильевна, вас видео вот оскола, она тут тарак. Сыджая үңкүү бөлөгүндө утугар военный вальс май 1945 года. Весна 45-го года, как ждал тебя синий Дунай, народам Европы свободу принес жаркий солнечный май. На площади Лены спасенной собрался народ старый, на старой израненной в битвах гармонии вальс русский играл на солдат. Помнит Лена, помнит далекий Дунай, тот цветущий и поющий яркий май. Вихрь немцев в русском вальсе сквозь года помнит сердце, не забудет никогда. Легко, вдохновенно и смело солдатский вальс этот звучал. Елена кружилась и пела, как будто сам Штраус играл. А парень с улыбкой счастливой гармонь свою к сердцу прижал, как будто он воз не видел разливы, как будто Россию обнял. Помнит Лена, помнит далекий Дунай, тот цветущий и поющий яркий май. Вихрь немцев в русском вальсе сквозь года помнит сердце, не забудет никогда. Над Веной седой и прекрасной плыл морской грез и огня. Звучал он то нежно, то страстно, и всех опьяняла весна. Весна 45-го года, так долго Дунай тебя ждал,
Вальс русский на площади вели свободных, солдат на гармонии играл. Полудена, полулетали были дай. Тот цветущий и поющий яркий май. Вихренце в русском вальсе сквозь года. Помнит сердце, не забудет никогда. Помнит небо, помнит Альпы-Дунай. Тот цветущий и поющий яркий май. Вихренце в русском вальсе сквозь года. Помнит сердце, не забудет никогда. Өнөр угуй мен баяным. Көрсін баян кылағын выпускнигін Артем Слепцову. Первый класс толорудугар жажаннеттер. Ay,
Доқсын ұтыстығынан көрсөк қайын, мечейлі қонасып талар ұтығар, отығы. Көңіл түннақ тұғы ол.
Кырдыгынан кырадык кэдэһэ төһөргүдер. Индийский танец «Весенние цветы». Хореография түрдүс кылаан өренәтчита Карина Михайлова. Толорудугар старинный танец, контрданс.
Каллиграфия төрдүс кылаан өренәччите, зональный общий фортепиано кураган бастыгы степени лауреатката, Елена Карина Толорутугар, музыка Торопова, шутка.
Köylük dinler doğal, ılgır sene sivsak.
4 класс öğrencileri.
Sıcaya ünkü bölüğü. обруч.
Итальянский танец Тарантелла. Köngül tığınnak doğal. Ötürgeyenler? Sürek süreğin kılama Öğüdün milletin bukurdu Üyeler tattalın dulaha Dolgunluk göklerine sayahan Doğru mekan gelevi Iradari devin sayıhan Ütada min uyan sürevi Ütada min uyan sürevi Doğrum mi gindi düllesti Jawabtu sandabtu jawabın Mi mapar dogu yeristi Sirini khayakalı donkobu Dolgundur göklerine sayahan Doğru mekan gelevi Iradari devin sayıhan Ütada min uyan sürevi Ütada min
Gari sanarım sanyiye Buncar sürek bin yürüden do Iramın sanlı gari dayanıya Garabıt ini bin uyondo Dolgun nur gökteri dek sayaman Doğru mekahan geledi Iratari dayakin sayıhan Tata minuyan süregi Dolgun nur gökteri dek sayahan Doğru mekahan geledi Iratari dayakin sayıhan Tata minuyan süregi Tata min uyan süregi Doğru engkahan geleri Гуси, таларар бастығы бұл класс.
Отчуттар сыжая үңкүү бөлөҕө.
выставлен оригиналчита зональный общий фортепиано конкурсын 2 степеннен дипломана Күбәйе Эверстоваталар утугар Прокофьев «Сказочка». Спокойной ночи, малыши!
albatta, kerana kadar bayılı